Benda kesengi ke arterik unok pra arjar arpulai lala ban penhap perdano ha ke puk ke ping ya ke jingya lekai raknar lane ke weightlifting ya ke belatip ke second state weightlifting championship ya ke bela penyat de ke Meghalaya State Weightlifting Association la yo ru ban ai khusnam shikinong job ki belawan benchim benta ke balong kat kum ke jingkia baper jong ki jingya lekai ki bakentup nadu ki nong raknar kentai bat shinrang. Ha ke basdang jong kani ke jingya lekai lawan ban pli perda da uba people thank you ubadi u president jong ka Ribhoy Youth Federation hadin jong kati ke jing pli perda lasdang ban penyat ya ke jingya lekai bat lala ban saki ya ke jing don sap jong ki khun ke jella bandon benta ha kani ke jat jingya lekai. La penlong ru ya ke jingya lang ban sami ki khusnam hadien kati ke jingya lekai shakinong job da ki nong yalam baper kentup nadu uba MB Tongper ubade u additional deputy commissioner ke Ribhoy district kum ukong san ha ke jingya don lang jong u samla Ferdinand Kharkamni ubade u president ke Sengki SU North Khasi Hills district unit nangta uba Marcus Martin ubade u president jong ke Seng HNYF Northern region uba Dipshin Rentatiang ubade u chairman ka PFC Meghalaya State Olympic Association kentup de kinong alam jong ka Meghalaya State Weightlifting Association nadu u president ka Kenhun uba Donald Rembai u vice president uba F Karwan Lang uba Anthony Karnayor uba di u joint secretary nalor ki weipat. Bibi ke long ka state ngak long ka state weightlifting capital long ka state ni Purwokerto. Tegam kan bukti show na sikit pop ketriang ni apa tak tam iba nas pandit sa national games ngingit pa ila in support international ro. But buat ki kena ro ila imutan ngatrai ba anas kanu kilo indan ide ba 40 kilo. Kamde ka kamkai 40 kilo mata betul. Dikatu kalau penusahi ya baru khamdam kena pamit bagaimana sekarang bantikat kena ke sport kubalong ni presiden mana ketika Olympic sport Olympic sport ketika game ke badan ke funding ke babun maka jirap ke babun ha de lingba kan long yang ke program mata
nimba ka jindong ka media kila ay kita coverage ingit ba kini ka sport kana kam yo ju ya ka tension ko kam bat kan kiu ba makani ka dusik tungi bat ka jelahi Broadway hapo kecela kaki isobnom kadang-kadang setelah itu hal itu bat kiu bat different ilakai bat nila baru banang nih semua nak ada kesini kontra kadai atrik disembar kalau harga ya ka mega weightlifting Nagalian semua amron ni amron tangi di kinten ingin sekam itu semua kete bercempan kilo kumi lokpa bat kino ngalam senong tidak mampu seluruh yaki kena sama nadu na senong kikmi pa kita berpersuluh kikon naing nasam umno ban mi semua om tang banila kai football nane banila kai cricket ane badminton labuno bat ko weightlifting lo kadai kawai bentar kabani habat hikai ni ban ketu yaki khoti manisi muta kenapa kacelas ni kanwai nampa hai bidai ba kitna dilaka si jungi di pois kane ka thong apo jong ne jila kai weightlifting re tip pat ba kane jila kai weightlifting kadon po olympic pat kemut ba kane jila kai ka pau aboro jong ka slap the kamdon jinge ya ka sien man putrikam man putlun ya ka kam re galong ka ba pat lada ki thei bat kirang ki kenrandin mani sebentar namar kane kalam dei shuk tang sila kai kaba shipor mta jopi re kadi ke sila kai kaba pila kan besar yala de batum juru man ai ji kai pat ya pateng ki warwan hadir next camp pat hakade kapor pamenta ngayu i clear kabangidon apo ajela jungi potential yoi belum natural bro ki players hande but next camp lomba gaji alam lenti apo presiden batmai jong ka Meglia state weightlifting association samlarang ba Donald Rumbai dangla ban ketiu shu ene ka jilakai umdai tang apo kadong kathai ri boy lane apo east ka sales nrei hau ki ki district ru namangi sotu ba kibon ki players ki jongi ki bala banra ye ne ka jikhia lakalong tauho nai po si spa sampo lane aspa ru nrei ka kam tang gawe ba sarkar ka dibai ya ki jaka knip le kai ka bapaka bangunong pabukut lada kini kecil kai kiu nak post kopor kapateng jongiru kana yai nak post kopor lemba ka sports nasoba iladon kamadong no say no to drugs yes to sport ka riboy ka de lewe ne pergi jaka ka babun ki samla ki la sampan mi haki kam ni kai ki jumpi la ka de haga weightlifting kumuba anas rendang sngi ladangi pai haga arm wrestling ngi ka kong Margaret Pathau balik ke seni bi dengan bakla singkli kabin than umdan dia warna ikan nam keburam na dengi pedu ia ka mutai tawai na pneng kejingian akai pali tu lese na ka Olympic andai kiladon pun ikut samla na Riboy district di balami khmat hakeleng saudong kari ban peni ya ka sap ka jumki dengi pai ru ka Olympic ha atletik ngi babun nagi kun samla kilawarna ikan nam haga district balang state di Barakaway. Sibun ngidon kasap Henry ginong elam kibangkit ya kum kini kipenta ban yalami kun samla jong ke district ngi kilong wer ma ko ke district dijungi. Kajing simti jong ba Donald kumu nong elam jong kini ngi kimi ba kanwara ru ya bun di kun samla jungi ban pau susu akabil kini. Hoj sibun kejinge kibang yosno Kidon gikun kisamla gijongi ikwa banik bentar hakum kini kijingian lakai keleng saudong kari dangshan ngi gikun samla kilakwa banilakai supporter ke hakabil kamras leng ngi ru haka tang sidap haka Uzbekistan ke bangisiam ngi ba kimyo eka sponsorship naga state government nanenang nomno kajing kerpat jonga lembaga ni kami sagipat ba nong susong juga district kalau tong ina ke jingkersan lalam ne sibun la stingka atka spon ka hakum gini kun samla kenang bikin light naga drugs kembali ke way na penangka jigsnew kamla sang poor state hapo ke district ke jungi bana kerman bana kaliang jong ke Meghalaya state Olympic Meghalaya state
weightlifting association kan phaimat ru ban pu no ya ka weight ka yin hapo ka Riboy district ban tip lesing ka Riboy district weightlifting association bad ni na ka Riboy federation ban sei kun samla na ka district nginile ban kersan ya kini kunun kenang ba kinang don susu sipun di samla ki chungi na po ka district ibanlong kung ba anas hagiski benwan ngandang ni ke Riboy federation kandan bentalang bat pi bat kandan ru kacing kersan ni pi hagiski benwan ba Kandilston iyo ya ka tadi dia kata dia ajak ampo hari kata kawan covid ibdeng dia mau arja ampo iyo ya ka phone ni dia ungi lalong lagi sistem ladat ampo ba kene kalau air sip suun ya kikul samla jungi ba kamta ni state association jungi और इमाला ओकर परफॉर्म होगा हदु बालापुर की स्टेट एशन बगिनार कामन फॉर्म शो इनार आरपोआर आरपोआर की स्टेट एशन ता दे इंक्रीमेंट नगले जो कमेडिया स्टेट ओलंपिक एशन इनवाइट स्टेट एशन इनाला फॉर्म शो सा bangsa nama mengitip ke national game ke balai punai ke salong atau state ujungi ke mengitip ke balbut mentang ke next year December 1 ke salong poulterkan but kebalai pura makanya ini kita salong state ujungi dan kau ikut salah kita sebut di berkret kau kasih ke state action mengitip kan kat Malaysia state Olympic action kau nak bagi nomor ikut lembaga besarkan bagai budaya besarkan mentang badan mentang bayaran mentang kalau ada ini terus lah sebut ki infrastruktur yang macam menio agar kita di game kalau sudah keaturan bagi kau sama jungi dilawan cepat perkara yang ada agar di game kalau ada ru apa yang akan impact agar ada kalau semua Manipur ilong tiba kado dan wah apa kado dan wah lagi yang adil lagi kain